Denisi na mwenzake mtarajiwa, wao sio wa kwanza. Sisi sote wazee tulishafanya hivyo. Denisi na mwenzake wametuheshimisha sisi wazazi wao. Wametupa kibali hiki cha kukutana kwa vicheko na nderemo. Umuryango wacu ukavukamo umuhungu witwa Denisi Mbinga, ndetse n'uwo muryango uvukamo umukobwa w'inkumi ukuze ukwiye gushingirwa witwa Domina Rwimo. Nibyo, urakoze karibu, ariko kandi nagukaribisha. Rwimo ibyo wavuganye na Mbinga ntabwo mbyumva. Rwimo yiganye na Mbinga, aho bashoreje nibo bahazi, n'imirimo bakora nibo bayizi. Baba yetu Mungu mkuu na mwaminifu, jioni ya leo ninaomba kwa ajili ya kazi hii ambayo iko mbele ya watu wote, nikimleta Yana na binti ambayo wametukusanya, ambayo tayari hatua yao ya kwanza inaanza. Nahitaji baraka zako kwa ajili yao, na zaidi Mungu kapate kuhusika katika jambo hili. Mzee Kavumbura, ubutumwa wantumwe bwo kujya gukosha umwana wawe cyangwa umwana wanyu inka turazibonye. Abagabo ntibaturuhije, tugiyemo turitoranyiriza, duhamagara veterinaire araza arazipima, inka ntacyo zibaye, turanazirongoye tuzigirije mu zindi. Imana ibahe umugisha. Umugeni wasabye n'uyu cyangwa baguhindura baguhaye ubundi? Umugeni wasabye n'uyu. Nashukuru Mungu kwa kuwa Mungu ndio muweza wa vyote. Mungu ndio iliyoandaa siku ya leo. Sisi hatuwezi, au mimi siwezi. Sisi tunatoaga ng'ombe. Umesikia ng'ombe walizozitoa? Ng'ombe 14 na milioni 3. Kwa ndugu yangu, kama ukija kwetu umejipanga.